ti rat cyclem bang aning kimi pen kilometer hini sose tovar ki thok pipon. Pardon ron pen non malom HSDF asong utum constituency committee ki sengpon. Ni Thomaphan LGB Girls College Tezpur along craft demonstration apen awareness program kideng. Karbi Anglong lai fada birta long penili sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha. Tovar lake ichithe ajenga tenglo. Lason se paklang so hini lapen ador so rong hampura rong tovar kiche kisung thektik lo pu chini si inut rat cyclem bang phukleng duning ti tovar ka hingno kisalampi. Phai kunya chikloni phai kre ka thomania daba por pen lakhain ko rahini saropathar MEC constituency ka parluangkang paklang so lakhahini lapen ador so rong hampura rong tovar cheleng kisung pegajok inut rat cyclem bang kleng duning ti methang jungjunga khiadat chinghon hipin pen tovar ka hingno JCB tractor dumper ki paklam lapen longli ke thok pesai ke klempo. Lason se alang litum pen ke pachini pona tengke nilitum paklang so hini lapen adarsa rong hampur arong arar tumke ajak dingkloi pen tovar ka hingno inghan langbung langplet pen loksi ajo phir loki sokyon e beha bepar ka chuklem ke dam ki wang ka chileng nang do bonta isi ningduk me mialama bangke labang so tovar ki thegi dinga tumta selam pipo chileng lo pu boy phitsita piniani anta tovar ki mi chileng dun long lela non ki sung thek tika por hut inut rat cyclem bang kleng dun tialang ni methang jungjung chondat atangka pen pini kilometer hini sose national highway thongke prasir ke pen chitok pen ha rong an ajak ki ding nang selam pipono lasnile tum paklang so number hini la pen adorsa rong hampura rong arat an kleng dun tia phan suri suri churu ponlo la pen thu isi Karbi Anglong Thomas Council MSC sangpi kadom tirangpi MLA Dr Numal Momin Karbi Anglong Thomas Council CM Dr Liram Rong ha tumaphan sodak pen ki pachini pen kachuning relam theke na puhendo nona prang kiwang jilangar ni jongsi prabjin pen mission tovar nang selam pipe nile tumaki song nang chini ni lipute kilik mate election hut chirab ni thekhe mate vote pi thekthelo nangi thur tum phanta nili tum na sotoar hang kunui komlo bonboy fista la sotoar nang pipe election parlo pulo dangte nili tum han sotoar alama bang ki manghude ti alang tum si nang pimata nang pipe ti rata tum han papang hulap ti la so posi non nilitum lukel pensi nilitum la non nilitum rong hampur nong tu la an chelang pensi nilitum la non la sotuar kabunai lo la sotuar kabunai ke dak lingduning ti rong hampur la si alang lisi punai ami thang yong yung pen long yung a ki pen kilometer arai kilometer ho andu ipen pun nilitum atuar ene 100 kilometer atau 100 meter ne 150 meter ni tu, 200 meter tu. Kita non sapi kisu emergency sang lo la tawang tuar hin ong polo bangun polo la so jok pensi sapi bang te kisu pen duk to lo la hospital long hospital long masih dah bang te acuti nang kop so aning jang ji la answer pot pusi klending ti junjung apoisa sikorot si asutual highway pen Korong saman tuar la JCB Bharat NC la chongda chot poisa NC la ali paklam lo non hol pu long hampur la pen ke hol pu rong pierong anta la university bonai del sebagai contoh nak berbuat sesuatu kami ketua bangke kita tinggi lah ya pak ikut sesuatu mana ini nasi non tapi aku lah non ini kami di posisi lah saya kam JCB ban ke patron ko mala bangsa bang ke bangsa dak lo hampur ni bang di bang BP cewa juga cewa sila pun dah lakukan tu kita ini bulan tahang lo tang tu ni kami dah ya tapi non mangke ini hendak jauh kami ini tuar mana non kami jauh kali dah mati kita tuar bangke ang tu nanti just henolak halding macam apa non heng lo cie non tak siksa non heng tak heng so kami edik edik boarding lagi lagi abang tu bangke pulau
dia bitung ta chu phanang kok lo la tawar ke heng no jok pen MLA non MDC tumne bang non sitame la tawar nang bunai po kunang chak po angki election par elo pulote alam tan than te pa nang bunai ne jela si nan puta tawar ta chengno elap penilo la tawar bang ti salam pia samte Sangti Dipen Project Tirang, Karbi Anglong Live. HSDF asong atum tami ingtang kring pen kili kachedan dun je phanun malom pardun ron pen West Karbi Anglong District alu Prekjam constituency along HSDF asong pen constituency committee ame kiseng pardun ron. HSDF asong atum jasemet non malom constituency committee kiseng pardun ron asong si thekpon longlo. Labang so song ke non het jong si amahang ki patheklang bon tame HSDF tirpia mi tum do de sang se sai ga cheklem penapot Prekjam constituency lus tame constituency committee seng pon bomlo la som thot si ni phai krehiniar nis tame hamren constituency lo HSDF asong pharman sai ki klem je phan arpu chek pek pon si tirpia mi tum pen deng pon si kilika pharman HSDF asong kachipa hai je phan pharman pinang an alam tirpia mi tum pen Hamren constituency alu HSDF asong pharman arpu ki deng tuma phan than mum pondo la pen la so me hut Prekjam asong pen kachi u pen HSDF asong ki wang tuma phan tami mission pen deng pondo Karbi Anglong life phan kacho pha teng pen birta kirip dunlong ahut HSDF asong me phu rajanti mong nang ki pachini dun ke nili tuma song non an longkre trok IMSC constituency ke CC committee seng pontang lo Lapen long ko ratro constituency lo tami non malom si CC committee ke seng patang AG pusi nang pachini dun. Ili tumalong ri along adu e hoi ki thir thip kavya jok pinang an ki sung chetong nang lo. Lasin li tumasong ki hai lote adu e hoi bangke ki pathir thip je phans tami nili tum claim vek ji pusi Karbi Anglong life aphan puthot timong sang ho pen nang pachini dun thu. Terang ke tum nang kahumrum the pada keru ki parpi lo si jasemet Hill State Democratic Front mate pichek pen HSDF labang so ahir meganon anilitum pini dak hamren MPC constituency committee along pen alabang ke create shock an nake chok constituency create shock anitum seng ponong tang tamane MEC constituency ba la pen napako dolang pen abdik dolang la sonsi mane within la non November 10-15 nang bong kitang gaji pasitum kachi sikpon la pen pini thailong lo pada ongdung EPHLC pen chi OC HSDF long nang sepa ogdun lo alang litum chini lo je EPHLC pen ke election hayon elo la pen EPHLC la ke national party phan ke pahai vera police sonsi che plan chopo mo mathasi pini HSDF long alang tumal sepa ogdun lo la pen ongdung matum pini natum chini si alang tum methang EPHLC pen chi OC non HSDF long wang la la pen aku pini amasi aku ni tum da constituency committee da me hamren MPC constituency bangke ni tum committee parja pondelo pen alang lipu terang sangho LA presiden alang tum secretary tum kecipiduk pen jadi selang tum kadu bela bor ipon lo pen pini ongdung pen itu committee sei ponong lo Dong kam pen wiki be Karbi Anglong life. Paigunia chiklo ni pai kre ke thompen ni pai kre phorni ni thoma pharman Tezpur rong sopia long kido lok priya Gopinath Bordoloi Girls College along craft demonstration open awareness ajaime ke dengpon la solong Karbi Anglong pen tribal artisans national awardee sangpi Sabina Teron pi aluhiaman pen chetong dun si jaime kangpupon Tezpur LGB Girls College along kipadopon ni thoma baha craft demonstration open awareness program Ministry of Textile Government of India Office of the Development Commissioner Handicraft Service Center Jorhat atum penchipatri piponsi craft open textile hin lu ki charlie bom amumarat maphan aning ki parung pon open lu ki charlie bom apon hut ri asaine ta ki pathek pon akinang sotpu akimang pensi bangso jaime ding pondo Bangso jai mekalong aluhiaman pen sangpi Sabina Teron pi Tribal Artisans National Awardee
chetong dun si alangli rideng pen jai mek ing pupono la pen lu ke charli amu marat ma phan ria saini ke charli kinang sot alam thi than si ani parung pon la solong lu ke charli amu marat ma phan ki pathan jia phan pura Karbi Anglong pen artisans instructor Maluti Kropi designer Dengmir Rong Hangpi instructor jewelry Bosanti Tirangpi embroidery instructor la pen exhibition store Sajuni Tirangpi tumpen si than pondo News report Karbi Anglong Live Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo phai kunia chiklo ni phai kre hinia ni lapen ni phai kre ke thomar ni along humri damsi kaching thur asai mo ke patang tang adim aklong pali damsi asona son tovar pen chenglok kangpudam ajaimek Assam deputy speaker an parta MLA Dr Numal Momin lapen nilip MSC po bircharong pia tumari dengpen kangpupon Karbi Anglong district along BJP Sarkar mate Karbi Anglong Thomas Council CM Dr Liram Rong Hang ki Japon Sarkar wang det pen Karbi Anglong district constituency tin thoi la pen Inglong aso ason kaching thur asai ke hiklem ki pachun pon bom bang bom si niliba hawarta ki pa phidun ne hawarlo bon tanon CM Dr Liram Rong Hang ki Japon MLA Dr Numal Momin la pen nilip MSC pobitra rong pie tum ke Japon akimi pen nun ke niliba hawara long ta pinangan kaching thora war side pipon bomsi RJ nang prek bom lo la penra tum theklong lo lason dak thaksi phaikunia chikloni phai krehinia ni tili por phai sia por choki hola ahawar donglang so towar krong thom kachi tokalong mate dolajan tiniali pen bogijan ts state kadukave kilometer isira ingkoi atowar interlocking atowar non hedrong kidam tang arkoi chikloni phai ner cap ani Karbi Anglong Thomas Council CM Dr Liram Rong Hang Rideng la Sotowar Kasilam Pangcheng Jiaphan Long E ke Sompon Dolo La Sotowar Sai ke Klemta Cheng Phitsi Phaikunia Chikloni Phai Krehinia ni La Sotowar Kasilam ki Tangpen Atowar Kimi Assam Deputy Speaker Anparta Bokajan MLA Dr Numal Momin Lapen Nilip MSC Pobitra Atum Arideng in Pupono Adunthu Porphai Siraj Timapor Jagannath Community Hall Cum Skill Center Bogijan TST rahem kimi ta ingpu ponthulo Adunthu porphai ke thomapor mera bheti lokhimona dowan open stage MLAA DS surihni rain korai isi lapen surihni rain korai hini scheme pen sika lak pho pen ke kema hem kimi ta ingpu te kanglo la sohud lokhimona dowan along me pa dopanlo la sohud MLA lamthe ke jai ke nili MLA haidet pen khe thorom chipu pe pin pen nili phanang pahai lo Nilita Piniarni MLA Mandet Pen Christian atuma phanta Lokhimon atuma phanta Aron Barim atuma phanta Kardoma Hema Phan Kirap Kipajer Dunlong Rupusi Lamthi Jaipon La Solong Nilip MSC Pobicharong Pita along Ami along Chitong Dunsi Niliphan Ratuma Kang Hon Pen Arnam Hirjume Pen Nilitum Nang Bahailo Nilita Nilibalong Kipaching Thura Saike Klem Pondong Luputa Lamthi Jaipon Niphai Krek Thomarita Bethel Baptist Church Pen Chenglok Pinang anadim humri dam thulo La Solong Karbi Anglong Thomas Council MSA Mukut Mohanta Nilip BJP Mondal Committee Achunbang Relief Sonteron Penchenglok Ong Dongarar Tum Chitongdun Aginage Kurlo Technology Moram Horror Pra Technology Sobji Ji Kolmul Hak Pasoli Tarpisate Technology Saul এই সকলোবিলাক বস্তু যি আজি মোক দি পেলে এটো আমাৰ যেটো ট্ৰাইবেল মানুহৰ ট্ৰেডিশনালি এইবিলাক আমি এক্সচেঞ্জ কৰি আগতে চলিছিল যে মোৰ ঘৰ নাথাকাটো বেলেগৰ পৰা আনো মোৰ ঘৰ থাকাটো বেলেগক দিও আজি হেতু কথাটো মোৰ মনত পৰি গল আজি হেমফুল লক্ষীমনৰ আশীৰ্বাদ লৈ ইয়াতে লক্ষীমন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে যি ধৰণৰে মোক নিমন্ত্ৰণ দি মৰম দিলে তাৰ কাৰণে মই চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ থাকি I am always indebted to them for this wonderful hospitality and reception. So today I have inaugurated one open stage from the MLA LED fund, and this temple is particularly blessed by the Assam government with Assam Darshan. So I am very happy today the day-long program in the Chokihula
under Nilip constituency with Honorable local MSA for Victor Rongpi. So this is one of the example of BJP government and Narendra Modi ji Dikshit Bharat. So Jogyola pen Sonjit Krona pen Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong life. Nijang Karbi Anglong Karbi Farmers Association na hinpen Chipatir Piponsi Chirim Thepi pu arong along Karbi Farmers Association aro mate branch Kiseng Padukpon. Labang somai long West Karbi Anglong Karbi Farmers Association me phu Durgeswaring tia hinpen si me charipon lapen me lamthi kijai pondo. Kongchun Bang Raja Singh hi a hinpen si klar epen lam than pondo. Labang solong aluhi sarpo manalong Government Poultry Farm Hamren Pen Dr. Mridongka Barua, Veterinary Officer Dr. Mindar Teron, Assistant Manager Hamren Poultry Farm Pen Hari Teron na pen Charchima Branch Amai Phu, Harsing Tobi Kongchun Bang Rup Singh Timong, Man Meji Branch Amai Phu, Mohira Ming Hiatum Chetong Dun Pen Mayor DGP Dununti Lapen Branch Tame Seng Pondong. Labang Sopi Training Cum Awareness Program Padupong. Cirim tepi Pator Gambura Hemalong pini nilitu makimi Karbi Farmers Association branch Keseng long nangese tong don kado kawe media person pensenggok sapu sapi pendak nimarli po furun paya furun kado kawe hendak kadong pai jadi kilo kadong pini dak ilitum branch seng nangko ke puhelo ladak ilitum West Karbi Anglong long jirikindeng po donggo cirim tepi hanglang so lah molong ratum longle adang kowe thiwa lapen angko latum adong ne lothegi e lapen kowe ki e pen long hong kapang reng wo kapang reng positame aning hangwa la si nilitum alangli monitum ben cetong lo je nalitum ta dak bangka training program awareness program bangke nilitum ta nangi pen nilitum along ta dak brand sabangke nang sengik tha po mala so teng pen nilitum dak bang lo pini nilitum dak branch kimita sengik lo lapen koson si scientific ron pen ilitum bu kapang reng na ingma pen long hong kapang reng na ingma pu training along ta ilitum che phan chimum ponong lo la pendon franke wangji ani posita me nane veterinary pen posita me fishery pen posita me pen nane chituki sona hormu posita me nilitum la Karbi Anglong Autonomous Council ke hai Dr. Tuliram Ronghang Sarhan pana chuning riklo jan nilitum ahokpet sai chituki aratum han posita me nalitum mathapon po pen aporteng pen nilitum hanta la hai posita me nane ku posita me pen spray machine pen hanamu pen cenglok kado kawe pusita me nang litum nang pale ponpo pusi ninche thelo la talang litum armor season pen litum marongolong na kohumri pen litum pan siki nang iki mate ason son alam nang kethan thek ponong litum pan litum cirim tipi arat pen kurang thu kardong la pen ningkang sam pen sing litum ding din panilo la pen kirang jilang arnian pustamin litum alang litum siki nang iki pen kedang lo kapre ke bidisire nang khan pon der ko pusmil tum ning thelo la pen litum pustame alang litum nang khana teng pen litum unan pen ke kabor idunji mate iklam dunji pasabut bunta sik ding situ Kironi pen Mohanteron Karbi Anglong live. Lakhain ko ratrok Duarbaguri MEC constituency andar Kaipulang so Sunaram Terang arong along Duarbaguri nirep Havar Karbi Rongasarame mate kra 5th mahang kithek kitalon jaime kitalon pon lapen arpu ka chelara jaime ki paman pon Mei phu men sing terang pen kichari pon melong aluhiaman pen kachitong dun lake Duarbaguri VDC chairman Sir Koirong Phar VDC members Johningti Duarbaguri KCS zone president Sunaram Singnar Karbi Rongasarame Central Committee Kra Vice President Ajit Rongpi Central Committee Karbi Rongasarame Kra CC Kra Vice President Jiran Terang, CC Kra, Financial Secretary Budho Be, Lapen Duarbaguni Nirep, Havan Basa Piame, President, Secretary Pen Chenglok ke thik ding tum chitong dununti. Lapen ke arpu ka chelara jai megalong chedon Sarpen, President Gobind Teron, Vice President Professor Men Singh Terang, Vice President Sivaram Terang, General Secretary Divinson Terang, Assistant Secretary Martinson Timong, Assistant Jameson Crow, Advisor Jiran Terang, Advisor Edmarson Teron,
Financial Secretary Borsing Rong Hang Tumpen Pinang An Arpu Chipek Ponlu. Lapen ke bangkia prong Saratumaphan member sitami pekponan tilo. Lapen ke pangrumpet pen bang korapho rong Saratumaphan Arpu pekpon sing duar bakuri nirep Karbi rong Sarami chari ponje phan pen ke duar bakuri nirep basa piame tumpen sitami Arpu kachelarami sitami singpu. Lapen thu Chedon Sarpen Arpu kachebat President Sangpi Switi Timongpi VP Rani Sinarpi GS Priscilla Terangpi, AGS Sita Ingtipi, Treasurer IT Terangpi, Advisor Resident Terangpi lapen members pencenglok Bangkoi Basa Piatum Chingrum Si Duarbaguri Nirep Basa Piame Chari Ponpopusi Chechak Ponunti. Lapen Central Committee Karbi Rongasarme Kra Vice President Ajit Rongpia Hinpenja Ponlin Si Rongasarpen Basa Piame Pangrumpet Pen Bangpike Brapho Atumaphan Kiklem Kidampon Misenja Pansimi Dengponunti. Lapen ke kuson pensi rong saratum rong rup kichari ponangji malapen TDVC aputha ko anang dengsi kichunoma lahai lamthe Karbi rong sarami Central Committee Kra Vice President Ajit Rongpia Hinpen Mayalong Lardak Thanpon Lapen duar bakori VDC Chairman Sarkoi rong pharpen stami rong saratum pen rong rup kuson si rong rup paklar ponangji mapu lahai lamthe thanpondo Lapen ke kuson si rong rup kimesenangji mapu lam amokha thanpon Nirep Rongasar amei kiching siam hangathek ketalon along nilita nang chitong nalong pod ninga rong par piglo pini aluhi aman pen Richard Sar adular se nilang dun lo alang li kaprek kinang soda kam du kok pen jok selang li wangon ide lo asi niliphan pin khat silo soteng pensi nili pini dak nang chitong nalong pod nili ninga rong par piglo Pini nili tum kai pulang suar long suar lut tum basap pia tum kaching rumi lehen lo kedam tang 2021 di aning kan se nili tum basap pia me sing pon lo setame nili tum pining an ningkan polo la se kup nona mang geri sapul tu pinang an abana tum apan abana tum sun lo la pen nona kimia tum afonir tum se bat pon tu sila bang so me an su se ke pithe muchoji pe mi muchoji panel tum pini dak singwai pon lo pota kuriya phanyosi sorgari gangbra hoi pe pidundet pulonte hala so sorgari gangbra nilirong arat phan chinijima asomunit khajana pisile thoima mante bangbange chujor claim ro munin ma potalong ro sure didia dum didi aji laso bangsi ronga sar tom phan hakhi en bonakok laso posi NOC pinangkok lal News Report Karbi Anglong Live. Lakhain ko ratruak Duarbakari MEC constituency under Deithor Muniram Langni Auditorium Hall along Deithor Kikadong Lem Society Pen Patir Piponsi Dali Sugar Salt Richard Tombiari Dengpen Kironpon. Lason si Deithor Kikadong Lem Society Vice President Borsing Rong Hangpen Kichari Poname along Aluhiaman Pen Kachitongdun Karbi Anglong Thomas Council Education Richard Tobi Social Worker Harsing Hanse Rensing Teron Jesua Inti Duarbakuri BJP Mondal President Amoron Terang Penchenglok Pinangan Kitheki Dingatum Chitongduniti Ola Samalong Lem Society along ta Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Ardengpen Impupon along Pachetondunsi Ladakh Lakha Inkoratrok Duarbakuri constituency under Deithor Lem Society along ta Richard Tombiari Dengpen Impupon Bangpo beneficiary Tumaphan Dal Salt Pen Sugar Ronpon Lapen Kivangji Arkoe Chiklo Pen Kichu Ajangthung Tame Long Ponjiputa Richard Tongbi Pen Ninjepon दुकान के थे लोंगा दौर के सो पेनी तुम नाम नंग निलो नॉन के तुम 117 रुपीस पेंसी तुम लोंग लापो लेम्स लोंग हमारी लोंग लापो पैकेटिंग सिस्टम अंग से दाली सीनी इंटी दा पैकेटिंग माने हाइजीनिक लो दा किटर के से राविलो कैलेटरा आवेलो मिसेन पेन इंटीरियर पेन पीपन लोंग पोला सी जोरपन लोंग पो लेम्स लोंग हमार लोंग लापो लांदा कलीला जनवरी अच्छे क्लो पेन के भारुई सिया दौर पेंसी सोंथो महरमु लोंगी दाली इलिन लोंजी sini ilin longji inti ilin longji la pensang ake joy la solo got si sonthoma umormu haroi si pen longji arunodoi ke poisa che thabom lo la song bong pen
gas fan tami pharuni ra pocket 1500 ra paisa ke account ong che thabom lo landa kali lang February che klo pen ke arunodoi suri phopho account ong che thablap je self help group atum dola self help group atun inut suri cap padahal nang bangkep self help group dong si dolom pa de lagi silongi padahal de nang mathano la tung la suri capen inut nu dabang pine phak chupang renji bi chupang renji wo chupang renji ha poultry farm pini pina chiklem ponji ponda la sovar site ame pipon lo self help group to farm e don e nud suri cap dang phote suri phokep bang cap one eglat lata la sovar sapilo landa kalilang hem nangi pma ba hem non ki pipon log log geotagging sob kuri lab lo dwar baguri long da penang ana a hem nang lipo non angbong December angbo akko town committee Daithor town committee da pendolomara town committee piniarni account long lagisi che thabelo lakhini ra phokep angbo 1 lakh ke first installment second installment akko 1 lakh third installment suri phokep 2,50,000 lapen tame akko extension kuri donji pata lata ami thang ani ha paghor chi vung dunji pata ami ke ha room clean for claim dunji pata lata awar sailong po ke dot ba guri long king ke rahem si plan set pu ha helang hem theklong lelo anujok check anujok theklong lelo piniarni itun thekponlong yi kopilo poka hem tinga hem si thekponlong ko mata joinoi itum ka chingon Dr. Himonto Biswa Sharma a joine Dr. Himonto Sharma chief minister none phone na manala la son si kidukela gatung fan kanghon pona hirjume thipiga posi aku manbegla News Report Karbi Anglong Live. Pinya daba birta ke lapon sing kang ton paniklo kardong.